Kada je bila Gozica prečao, pa Jes. Nije mi ubogom. Upisivali su se kako su štjeli, sami su upisivali Srbe. Sami su ih potpisivali, upisivali, dovodili, zaštitili, a naše su puštili na štrpce. Tako je. Ajde, Ko je želeo bratičku, ko je dao, Sve je dao, sve je njima dao, sve. Cijeli Herceg Novi, brate moj mili, ovo ide sad njihov. Tu može on je, njima sve. Što veli onaj, otvorili su u Gusinje Francu prodavnicu, u Plaf, Francu prodavnicu. Oni zapošljavaju pravoslavne. A veli njih moramo, oni će glasat za nas. A ove naše ne moraju, znači, em što su ovdje, oni sve, em što su tamo, ne Francu, no voli. I jedno i drugo. I jedno i drugo. Daj čovječe, to je. Što umjesto tamo gdje mu je njegov glas da daje njegove, a ne, to su mu sigurni glasu. Da damo četnicima. Radili su mu protiv dosta. Sad evo mu ga, neka mu. Tako mu i treba. Daj čovječe, evo 30 godina i nije, nego bar se je to tako bilo. I sad bilo polje, neka je Milo mi izglasao, bošnjačka stranka je dobila predsjedničko mjesto. Neka je, brate. Dosta su se ovi bili. Daj malo da se... Da je sreće da je zdravo prije 30 To je godina. mjesto gdje treba naš narod da vlada. Što si mi ti protiv DPS-a? Pušti ti što se ja sam realna, ja pričam na realne osnove, ne. Ja nisam ni protiv ni za. Što ti je DPS donijelo? Nije dao što? Jes platu, evo zaradila je već. Dao ti je dusu? A? Dao ti je dusu, ništa drugo? Ništa.